Uzimeni turamufata. Aga parking hano papa. Parikirano. Parikirano. Parikirano pa. Era munane. Nota kuri kwabira utigaragaza. Ivemo kabisa. Sangai kumbuni. Thank you.
turi ku isaha y'isa 9 n'iminota 15 gusa kugira ngo ku isaha y'isa 12 aba n'abafana bose bari kujya kura match ihuza Amavubi ndetse na Nigeria mu gihe bari kwikarifiya kuzajya mu gikombe cy'isi cya 2026 mu gihe aka kanya match taraba iriwe ku isaha y'isa 12 bose n'abafana ntabwo bari hafi ya stade kuko baba bangaragaje yuko badagomba guteza akajagari hafi ya stade bari guca mu nkengero hepfo munsi ya Sport View munsi yaho kabisa niho bari kunyura abafana kugira ngo bagende bagire muri stade neza bare match. Urabona rero ko rwa rujya n'uruza ziraza bisi mwabonaga umujyi wa Kigali uba watanze bifashijwemo na leta y'u Rwanda kugira ngo bose bajye gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi igiye guhana Super Eagles. Ese mu by'ukuri biraza kugenda gute? Biraza ko bimeze gute? Uko turi kubibereka mbere yuko match iba ni nako tugomba kuza kubereka uko byari bimeze nyuma ya match. Zose ni bisi ziri kuzana abafana bari kuva za Kimisagara, bari kuva za Kicukiro, bari kuva za Gatsata, bari kuva za Kijabagwe ndetse n'abandi bari kuva ahantu henshi hatandukanye baza kugira ngo bajye gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi. Wowe rero utabashije kuza ngo ugere kuri stade Amahoro ivugurure ry'ama 45 ntucikwe nawe uzarebe kuri YouTube yitwa Olivier Media TV kuko uyu ni wa muhungu wanyu bamwita Wansori cyangwa bamwite Kizito. Nahanga natwe tuba turimo dutanga parking muraza kugera mubona n'ibintu byinshi bitandukanye mubona uko hepfo ya stade uko munsi ya stade uko mero kwinjira muri stade babigeze. Murabizi ko umujyi wa Kigali ndetse n'amaradiyo atandukanye harimo SK Sport, harimo BNB ndetse harimo n'abandi maradiyo atandukanye babashe kugenda bagura amatike yo kugenda bishyura abafana badafite ubushobozi bwo kugira ngo babe bajya gushyigikira ikipe yabo igihugu Amavubi aho igiye guhura na Super Eagles mu mikino wo gushaka qualification kuzajya mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2023. Ikipe y'igihugu Amavubi ihagaze mu ijoro ryashize nyine Benin yarayitsinze ubuno iyoboye urutonde mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yari iyoboye urutonde n'amanota 7 ariko ubu ngubu Benin iyoboye urutonde akakanya tuvugana ku tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Ubu Amavubi naza gutsinda na Nigeria biraza kuba ari byiza kuko iraza kuba ikomeje kuyobora urutonde ariko ntago nzi ko biza koroha guca kuri Nigeria. Bizikomeze neza rero tuzaza komeza kugenda tuberekana byinshi cyane bitandukanyeho n'wa muhungu wanyu Olivier Amini Wansori cyangwa Kizito. Channel ni Olivier Media TV. Kora subscribe, utangesha na comment ndetse na like mu gihe ibintu byose bizajya bikugera uko no kukazogera kugira ngo notification zose zaje zikugeraho mu gihe turi kwerekana abafana uko bameze ahangaha mu mujyi wa Kigali cyangwa mbere yuko baza kwinjira muri stade. Nizere ko muri kwibona kumeze hose nyagasana komeze kubaho umugisha akomeze kubarinda muri byose mukora mana ibaho umugisha ndetse no komeze kubinjira ni job ndego muri kubabona bose ko bameze ebana kabisa nani koze kubaho umugisha bahe muronke kandi mufatire iby'iburyo kugira ngo ikipe yacu y'igihugu Amavubi ibashe kwikura imbere ya Nigeria kuko Nigeria nayo ni ikipe itoroshye kandi bikuza ikina iriseriye irwanira byinshi cyane kwirashaka amanota 3 kugira ngo irebe yuko nayo yakomeza kujya imbere ikomeze kujya ku ruhando rwo gukomeza kurwanira igikombe tike yo kuzajya mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2026. Imana ibaho umugisha rero mu byo kora mu byose muhaye muronke komeze kuba ifunguro bahaza nibahe ifunguro ribateza umurenge. May God bless you.